Sembah pertama asap-asap karakale ngaturan sembah beliau. Terus kali ini. Jauh udah mana? Dapat mana ya? Tedun, keramat yang sembah kaping kali mesrana antuk sekar, ulang pangobakti majang ring samyang siwo adike. Terus kali ini. Ayo tedun, ramaring sembah kaping 3 mesrana dekwangen utawi sekarang rap ulang pangobakti majang ring ide sangyang widiwasa sane melinggih istana ring Padma 3. Terus kawit. Kainggih sedulur, kramaning sembah kaping 4 malih mesrana adep wangen utawi sekarang kep ulang pangobakti majang ring dewata samudaya ide betara turun kabeh saha nelungsur wara nugraha ide. Terus kawit.
pahinggih sedulur. Kramaning sembah kaping 5 maka wasaning sembah ngaturang sembah puyung malih pisan. Durus kawitan. Hati-hati, Ma.